Ritkorera kabera mwansi omurigere ogetembechi nawe umutinyo kabera mwaka bw'ikiri bubere na bibiri n'etano na no kwegena kwande no kwabere ko gocengera kwebokire nawe go esembe wetera emiruri yare ko gocherembe kurwa kete ukara chinse chiga cyabona noroba nande we go asenye kimoika ekimunga chinse ikuma senchira yomwe nchenga tirnya nyabuga maye kamera Lucas Uso na mapori kwa sensemeri manyerio na bwego habila kariri na rogenda tonike chibichana na marugo kirasha senchira yobekran karibu sana pamoja na Ariari anekiwe imenesco ya Usi. Togo chaka ningana yogochana kurwa sensemeri ya bamuda egotoka ensemo ya mwembe abwaso botukugo kierero omoroke munyoroka agosoma eskurio yobundi ya Kisii National Polytechnic anyora amakweri yaye ase angukana ase echoye magaka yomoroke sekorana na kirori ni wabatemo omoroke munyoroka ni anyora twenike bekyo kerera arwe konya obotukugo kierero korera segetekebe echoye ekabage kwanyoka na kumubwaterania. Kesi niko hapa ni choo hii ilikuwa haikuwa na shida sana, na mvua ndio imenyesha zaidi na maporomoko ikakuja ikafanya haya yote ilitendeka. Na hii kesi ilitendeka mwendo wa saa 3 ya usiku, ambapo huyu dada alikuwa ameteremka kwenda huko kutoa kiatu, akaingia jisaidie kidogo, na kuingia walikuwa na bwanake. Choo ikaporomoka, wakaingia ndani. Walipokuwa wameingia ndani, bwanake pia karuka kumsaidia, lakini hakuweza kwa sababu slab ya juu ilikuwa imefunika msichana na pia maji ilikuwa imejaa. Sasa hii choo yangu haikuwa imeonyesha shida yoyote. Ndivyo sasa usiku tulikuwa tumelala, nikasikia nduru. Ilikuwa ni saa 3:30. Nikasikia nduru. Msichana wangu kukimbia akaniambia mami nilikuwa nikigusi ekere nyaruka yane yaminyogete rinde gocha kero tuigwete giku ere nyaruka yane yaminyogete gocha konte mami Celine okorre uhurie chui na inje ngokora kikochaka gukura ngorangiria abantu abo twarangiretie abantu rinde tukarangiria abantu tugaka chisimi wakachini police Wandarinde nabo batemete gocha batakwanya, lakini tenyarikanete haikuwezekana. Mwancho murigirira ningana yo gwichania kurwa sensemeyo ya pamuda togosika bosioni gobono omoseneto mukoro we county ya Kisii omoske Professor Sam Kigongongeri esokire na koboria omogusigo cha amo bunebisa kubinde bosibo bochari bo mwaka bw'ekiri bube 2025 ebere aya ni gagocha kero ebisa kubinde byagenderere kweroberia na gukwanira obochori obo borire bosi Omoske ongeri ni goboiga boria bagusi kobeka ensi ya Kenya samasabo na kwene kyabuna obochori obumbo chikoba omorembe nechi ngoma chiri kwene kyabuna omoske daktari Fred Matiang'i na chikoboria oburai bwense asobochori obo ni goboiga omoske ongeri abo esokire na koboria abagusi bonse gochamo na kumobwate sia Matiang'i buna omwana w'omogusi asobochori obo. Kwanza tuombe nchi yetu ipate utulivu wa amani. Because God is love. Mungu sio wafujo. God is love. Niwaomba this time round mutawocha amo usemutambuki mwanchire gochamo yiru mwanchire gochamo yomonyi wete gende kukwana mwanyagetinge mutako nyugwa mbatebi na mochamo yo murago seronde mochamo murago seronde pi obno burunge bwino
murango sirundi ikiagera wono mutari amu ebintu twaguria uchambika riziki mbio na musabana ki mbio egento kragera munyore ebintu ebyo akaro machiramu ani muri gereje akaro mojo kransa ari guru na kimuwe kransa mese yo ekaro buna bobo kimapoino na bobo nango na kotala iko kuna koeta kuna ko weekend niwa bantu bakukwana nyarebe bakukwana nyarebe onse abantu abaya lakini nende kala bakukwana abantu basobo na baro ilumo takura chaka no yonkale ndi nere mo chake nere marozi yakubaiki nasira boyo Nawanya tuwaji kuikaranse mesiyo tutuwata basami bali batambu kito Ria mangana kororoba haya Isa iko aro tinte kitiko na koswa Abamura aroro murochi Akini ariguru Tutaye tutuwale sauti Ona nkaiwa nangona kotara mwana onde okurku Fred Matiang'i mamurigure gose mwancho morigiria togotigana nengo yo omosikongeri niko togoskabose niko bono murayi bwekia makiri kia Wiper omoske Stephen Kalonzo Musyoka esokire na goteba ensi ya Kenya nigo irasa konguna nigo etakeire gotoli wasubona bolira bakenya bonse gochamo na kumugwatisia ere hamwe n'abarayi bande kurwase kiamekyo bosi bobo cyari bo mwaka wekiri 2025 nebere murayi yo Kalonzo nigateba kagoso asoboraye nigo arache goikirania amageni y'abakenya murayi Kalonzo nigaya kwana yiga kereikirana amasabo ase kanisa ya AIC egotoka isine AIC Senate ensemo ya Loitoktok constituency ya Kajiado. Ngumu ulioko hapa Kenya unahitaji special solution. Unahitaji Mungu mwenyewe ashikilie. Mwimbaji mmoja alisema Yesu kuja na usitumane. Hii mambo yamekuwa magumu, kuja mwenyewe. So I wanted to encourage you and to tell you we are going to work hard. And coming to Kajiado is amazing. You have work to do here kwa hii kanisa. The way you continue, you may even continue kupanua na kuenda kule kwingine. The area of Kimana, Iseret, I don't know whether you know, this is one part of the country munalisha nchi nzima. Headquarters ya Kitunguu na area hii. Si ni kweli? Nyanya zinatoka huku. So God has a special plan for the people, because when you go deep, you don't go very deep. Mamaji yale mambo alitupatia Mungu akatupatia mlima Kilimanjaro, ingawaji uko upande mwingi upande wa Tanzania, lakini maji yanajaa huku chini. Let us also plan, vile Jeremiah amesema, you cannot really bring in for agriculture, unaongeza VAT na mambo kama hayo, ushuru kila mahali. Tumesema timu yetu tukifaulu, number first thing tutasema, huwezi kutumia mali ya umma, ardhi ni ya mwananchi wa Kenya, unampatia rafiki yako because amekupatia shares fulani, unampatia ardhi ya umma, anajenga nyumba kwa ardhi free, alafu anauzia wananchi na wewe pengine unapata faida yako huko. Therefore, housing taxation will be the first one to go. Executive order number 1. Ni lazima turudishe ile payslip ilisemekana hapa, payslip ambaye analipwa mshahara Kenya hii. Hebu nione wangapi hapa wanalipa mshahara mwisho wa mwezi. I want to see. Nyinyi mnajua kweli
49%, is it 49%, Mheshimiwa Susan? 49% taxation. We have to bring it down. Ukitaka kuanzisha kampuni Kenya, unalipa 40%. Ndio makampuni yanatoka Kenya, yanaenda Tanzania na yanaenda Uganda. Hiyo ni kumaanisha kwamba tunavukisha nafasi za kazi kuelekea nchi jirani. Therefore again, policy sera mbaya. Kwa hivyo tutarudi tena tuelezane mambo haya. Kwa sasa nawashukuru ni sana. Mwancho modigerea gwetania abali mchimi ibere na 50 korwa ase chi county bagosomia chisabu ase chiskuru imenseti ya Kenya ni gabona basangirikana ase university ya Kibabii ebunge ose county area ya Bungoma irikonyora maigerio anene mono igoro yoko kinyo bwamate gati ya baorokia buna baorokiwa anene mono asomoroberio yu wesabo abali bali bacho korwa ase chi constituency amune chi county ni gawikira na sege karekyo irikonyora maigerio ayu. The purpose of this project is to inject an innovation in the way mathematics is taught to improve the performance. At the same time, the project is about use of technology and use of data in the teaching. The project seeks to improve the use of data to inform and improve instructional practices. It is focused on data analysis, analysis of errors, data-driven instructional practices, and the use of digital media in pedagogy. We are proud today that this is going to be a game changer to our teachers as they get sensitized, they get empowered so that they can assist the learners to acquire the necessary numeracy skills, and this will, is embedded and leveraged on technology, which is key because as a country also we aspire to be a digital economy. Waziri wa mazingira n'ebintu biri by'obanchokane n'abantu Umoske Aden Duale esoke nakuboria ekiombekeri kya abatami kya United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR kwene kya buna tibari ko butora emete bunenjire yemo yokonyora amakara gose chingo asatabire bono ribagari yae no gukora chingwana ne wizare yo eri konyora amakara gose chingo barachi gotumika ase chikambi cha batami abo. Mimi nimeongea na watu wa refugees UNHCR. Na mimi sitaki kuona mtu kutoka refugee camp anakata kuni, kata miti yetu, anapeleka huko kwa refugee camp. Wakitaka charcoal, wakuje waingia agreement na mimi na governor, watoe kutoka Madenge. We will allow them, but Kenya Forest Service will check. It affects livestock, it affects farmers, and it can aid criminal activity in our area. It affects the environment. It's a serious challenge to climate change. Rigato gochikokora ni gabono ya bero mwesesa gochase sector gochase abantu bari bagotumeka chindege bunentere yamo yobosombe magega ye wizara yobosombi wetera umwaziri Davis Chachiri gotebani gabarache ko kyanya chibesa cyokona chaba abantu bari bagotumeka chindege anene mono kire bako bagobogoreria emizigo ni goboigo umwaziri woborendi boime umoske Kipchumba Murkomen asegetengane na kotebani kabarache kobeko mokia na kene kyabune sekte yobosombi ngoskere boscho erio okine uchumi yense. Took it upon ourselves to engage the EAC to increase that threshold, and that now has been increased to $2,000 or give or take 250,000 shillings. And therefore there should be no reason why we are opening every other box, and the revenue we are collecting amounts to about 0.05% of the total revenue we collect. The immediate solution, as you may note, does not have any budgetary implication. New customers come into Kenya through referencing by travelers who came to Kenya and had a good experience. The tourist numbers did not decline. They will be upwards of the target that had been set for us. We have got very crammed up space
because we have outgrown the capacity of our airport. We are bringing in excess of what our airport was built to handle. We are working under a constrained infrastructure facility that is more than 45 years old. Therefore, it's very difficult for us to customize the spaces that are there to give us a better experience. Abunongo chwekire mwerio wekionga Jumapili chinsa ikomya senchira yo wenge kore ngotenga yo munayanda mange no chiko ya retero chikoraga chinsa ibere na chinsa ikomi chobutko bwarero nchengatere nyaboga maige chikamere twarengene Lucas Wilson Makori kora sense meriye manyeriro na boigo havila kariri na rogenda tukoneka chibichana marengo kirachira senchira yo boikirano twansia moto akoganere boregere borobya anene mono ase morobiro rwo chikoreto asembyo morobiro bwe misenchenu ugo chikoreto na Julie DJ Waima na boigo sungura bye bye tumirane ritkore angi